Instagram yashinzwe ku wa gatandatu Ukwakira 2010 ariko nyuma y'imyaka 16 gusa yahindutse urubuga rukoreshwa n'abarenga miliyari 2 ku isi. Muri iyi video tugiye kureba abantu 10 bafite abakurikira benshi ku rubuga rwa Instagram kandi twakwibutsa ko yashinzwe na Kevin Systrom na Mike Krieger. Bimwe mu bintu by'ingenzi byaranze amateka yabo nuko mu 2010 Instagram yatangijwe ku mugaragaro ku bikoresho bya iPhone. 2012 yasohotse kuri Android. Mu minsi mike ibona miliyoni z'abayikoresha muri uwo mwaka kandi Meta platform icyo gihe yitwaga Facebook yayiguze ku giciro cya miliyari imwe y'amadolari y'Amerika. 2016 hatangijwe Instagram Story byahimbiye cyane abantu uburyo bakoresha urwo rubuga. 2020 hatangijwe Instagram Reels kugira ngo ihangane na TikTok. 2026 Instagram imaze imyaka 16 ikora kandi ni imwe mu mbuga nkoranyambaga zikoreshwa cyane ku isi. Muri iyi video tugiye kubagezaho urutonde rw'abantu 10 bafite abakurikira benshi. Reka duhere ku mwanya wa 10. Turasanga Taylor Swift afite abakurikira miliyoni 400 ndetse bajya gusanga enye. Taylor Swift ni umwe mu baririmbyi bakomeye ku isi. Azwi cyane kubera ibitaramo bye bitabarika bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga n'indirimbo zakunzwe mu migabane yose. Nubwo atari umukinnyi wa filime cyangwa umunyabucuruzi nka bamwe bari kuri uru rutonde, afite abana benshi cyane ndetse afite abantu benshi cyane bamukurikira buri munsi. Mu mwanya wa 9 hari Khloe Kardashian akunzwe cyane kubera ubuzima bwe, imyitozo ngororamubiri ndetse n'ubucuruzi bwe. Instagram ye ikurikirwa n'abantu baturutse impande zose z'isi, abangana na miliyoni 92 barenga nibo bamukurikira. Mu mwanya wa 8 turasanga uwitwa Beyonce ni umwe mu bahanzi bakomeye mu mateka y'umuziki. Nubwo adashyiraho ibintu byinshi kuri Instagram, buri post ye ihita ikwirakwizwa mu gihe gito. Akaba afite abamukurikira barenga miliyoni 99 ndetse ubu wasanga zaruzuye miliyoni 300. Ku mwanya wa 7 hari Kim Kardashian, abamukurikira basaga miliyoni 344. Kim Kardashian yakoresheje Instagram nk'urubuga rwubaka ubucuruzi bwe. Buri foto cyangwa video washyizeho ibikurikirwa n'abantu babarirwa muri za miliyoni. Mu mwanya wa 6 hari Ariana Grande ni umwe mu baririmbyi bafite abafana benshi ku isi. Umuziki we n'imyambarire ye n'ubuzima bwe bikurura abantu benshi. Uyu akaba afite abamukurikira basaga miliyoni 364. Mu mwanya wa 5 hari Kylie Jenner, abamukurikira bangana na miliyoni 381 ndetse basaga n'ebyiri. Uyu ni umwe mu bagore bafite ubucuruzi bukomeye bushingiye ku mbuga nkoranyambaga. Amafoto yakunze kubona za miliyoni nyinshi za like ku masaha make. Umwanya wa 4 hari Dwayne The Rock Johnson, akurikirwa n'abasaga miliyoni 382 zirenga. Uyu mukinnyi wa filime uwahoze ari umukinnyi wa WWE akunzwe cyane kubera ubutumwa bwo gutera abantu imbaraga, siporo n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Mu mwanya wa 3 hari Selena Gomez amaze imyaka myinshi ari mu bantu bakurikirwa cyane kuri Instagram. Akundwa kubera umuziki, filime ndetse n'uburyo yegera abafana be. Uyu akaba afite abamukurikira barenga miliyoni 404. Ku mwanya wa 2 turasanga icyamamare Lionel Messi. Ni umwe mu bakinnyi beza b'umupira w'amaguru mu mateka. Amafoto yo ku mbuga nkoranyambaga hamwe n'ubuzima bwe bwo hanze y'umupira bikomeza gukurura miliyoni z'abafana.
uyu akaba akurikirwa na miliyoni 513 zose. Umwanya wa mbere Cristiano Ronaldo niwe muntu ukomeje kuba uwa mbere ku isi kuri Instagram. Impamvu akomeje kuyobora ni n'umwe mu bakinnyi b'umupira bazwi cyane mu mateka, afite abafana mu bihugu hafi ya byose byo ku isi, akorana n'ibirango bikomeye ku rwego mpuzamahanga. Amafoto y'amashusho ashyirwaho ahita abonwa n'abantu babarirwa muri za miliyoni mu masaha make. Kugeza ubu nta wundi muntu uramukuraho kuri uyu mwanya wa mbere, aho afite abamukurikira basaga miliyoni 677. Muri aba bantu 10 ninde ukunda kurusha abandi? Utekereza ko hari nde uzigera arenga Cristiano Ronaldo kuri Instagram? Handika igitekerezo cyawe muri comment. Niba wishimiye iyi video kanda like ndetse na subscribe, unakande ku nzogera kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru zigezweho. Murakoze cyane, tuzabonana mu yindi video.